افنح سال انه كادرين بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا لهوليرا بايتخت هرم كردستان كم كجيا باجار كوباني ببرتينن ودا خازا اشكره كرن ودا ضيح كرنا كسن كم كجيا رابونا دكن بشدار الهجا بيگومان نپیوین سوی دکارن و کومکوژی بدن ناس کرن نجی هسرین چاوان لیوک وفاداری جخوینا شهیدن کوبانی را ارکل سرشام مهمو کردان کن و کومکوژی ببیر بینن داکو دوزا شهیدن ما دوده تاریدان نبینن کومکوژی تایبەتمەندی کوێی گەلێکی تایبەت هەیە هم جبر وەختێ وێ هم جبر هەژمارە قوربانیە و ئەف بەرپرسیاری یعنی ڕاستە ئەم وەک ئەنجومانە نیشتمانی کوردی بەرپرسیاریامە هەیە گە ئەم دە مەسەلەی تەوسیقکردنێ دێ و لێ دێڤچوونێ دە ئەم بکەن لێ تشتێ سەرەکە دهستێ وێرێ بەریە گل وێ دەرێ ئیدارە دەکرد هەروەها ژی هێزên ناودەولەتی di wextê li Ewropa û li Amerîka gelekî pesnê kobanê dihat dan û rêzgarkirina kobanê ji ber ev komkujî piştî rêzgarkirina kobanê hatiye û ev divê em wek Encumena Niştimanî Kurdî bi taybet jî xelk û ahlên wan qurbaniya yani li ber mehkemê duwelî li ser vê rêveberiyê jî li ser hêzên navdewletî jî yani giliyê xwe binivîsînin çima heta niha nehatiye naskirin kîl dû vê komkujiyê. 25 mehê 2015 xelkê Kobanî di sê navan lê dike. Hinek dibêjin roja reş, hinek dibêjin şeva qedrê. Hema tu çi navî lê bikî ew nava lê tê hingî wek ixtiyarekî me Kobanî gobirîneke kûr e bêbiniye. Di wê şevê de bi sedan malbat bê malxeman, bi sedan zarok sêwîman, bi sedan şehîd heta rê hîro xelkê Kobanî li pê ew kesên ku va tometbara ew kesên ew ciheta ku va komkujiya çêkirî mexabin heta niha Kobanî nizanin kê kiriye. Erê destket ê ku kar kirî ê ku destek ew kesên ku jer bûn lê ê li pêkî bûn û heta niha ti dadgehe ku ew kesên ku jer ku li Kobanî komkujî pêk anîn neçûne ber dadgehan û negotin vana kî bûn. Vaya hîn birîna Kobaniyan kûr kir heta rê hîro. Em jî bû neh sal ne salvegera wê çê dikin hêviyê me em doz û dewa malbatê şehîdê xwe nê ji bîrkirin û nifşê nû pêkevin heta rojekê ku em heq û mafê wan bîne cî. پشتی درباسبونا نه سالان سر کمکوژی باجار کوبانیا روجاوای کردستان کمکوژی بهتر 400 شهید و 100 سوی یعنی کو به با و به دمانال پاش خواهشتن و هر سال داخوازا خلکن باجار کوبانی و مالبات شهیدان عین داخوازن اشکره کرنا لیکولینا کوری بریا پیاده پیرادبو لی ایرو 9 سال درباس دبن تا انجام لیکولینه نهاتنا دیار کرن محمود عیسی هولیر